Visų, kurie ištveria iki šio laiko, kviečiu paskutinį šio forumo diskusijai, kurią dabar pradedame. Dar kartą mano vardas Nikodemas, man labai malonu pristatyti mūsų svečią pirmą kartą šiame forume iš Slovakijos, Samuel Mares, iš Bratislavos, kuris yra vertėjas, rašytojas, publicistas. Ir jis parašė knygą, kuri dabar Slovakijoje tapo bestselleriu, kurios pavadinimas yra Kaip mums atsikratyti nevilties iš Slovakijos ir kaip nugalėti Roberto Fico. Tai vien tas pavadinimas jau turėtų jums daug ką pasakyti apie situaciją dabartinį Slovakijoje. Ir Samuelio pranešimo tema yra Slovakija, kur istorija vis iš naujo baigėsi ir baigėsi. Kalbant apie istorijos pabaigą ir į forumo pabaigą, aš manau, kad tai yra pakankamai gera tema pasikalbėti. Samuelis skaitys pranešimą slovakų kalbą, tai jūs galėsite irgi įvertinti, kaip jis skamba ir ar skiriasi nuo slovėnų kalbos, kurias girdėjote per antrą pranešimą. Ir paskui kviečiu visus irgi padiskutuoti apie tą Slovakiją, ar iš tiesų jinai yra tokia, kaip atrodo iš Lietuvos perspektyvos ir ko iš tiesų nėra. So I'm just introduce Samuel Mares, publicist, writer from Bratislava and translator, and he recently published a book with the title How to Fight Robert Fico and How to Skip what from Slovakia? To skip what? The how to defeat the hopelessness about hopelessness, Slovakia, something yes. like that. So from Lithuanian perspective, we usually have no many ideas about Slovakia or have many stereotypes. So I think it's very useful for all of you to, first of all, to hear this text which Samuel created particularly for this forum. And the name is Slovakia, the place where the history repeats and repeats. And then I invite all of you to join the discussion why this history doesn't end in Slovakia, not only in Slovakia, and why it repeats and repeats again. So I personally believe it's a very good point to end this forum with the name of the end of history. Great, thank you, Nikodem. Thank you for having me here. I want to thank you everyone for making this happen. It's been wonderful. And many very thoughtful, intelligent and clever people have spoken so far. Unfortunately, now it's time for me. Unfortunately for you, it's very fortunate for me. I'm going to read the text about Slovak politics, and I have no doubt you're extremely interested in that. But there are going to be some general conclusions from the text that maybe can inspire you, maybe can inspire all of us, maybe give us some hope, and maybe tell us what to do. Dėkoju už šią galimybę būti čia. Asmeniškai tai man buvo puikiai galimybė paklausyti labai įdomių žmonių. Aš skaitysiu tekstą apie Slovakijos politiką, tikiuosi tai bus jums irgi įkvėpimo šaltinis. Ir mes galėsime padiskutuoti apie tą neviltį, ar jinai yra iš tiesų ir kaip jos atsikratyti. OK. Slovensko, krajina, v ktorej sa dejiny končia neustále. Jeden život. Moja stará mama sa narodila v roku 1927 na samote na východe Slovenska. Prvá Československá republika mala v tom čase necelých 9 rokov. V roku 1939, keď mala moja stará mama 12 rokov, vypukla druhá svetová vojna a medzivojnové Československo prestalo existovať. V Čechách vznikol protektorát a ona žila vo fašistickom slovenskom štáte. Keď sa konflikt v roku 1945 skončil, nasledovalo krátke obdobie demokratického povojnového Československa. Vo februári 1948 však prišiel komunistický puč, v auguste 1968 zásah vojsk Varšavskej zmluvy proti údajnej kontrarevolúcii v Československu. V novembri 1989 nasledovala nežná revolúcia a v januári 1993 vzniklo samostatné Slovensko, ktoré v roku 2004 vstúpilo do Európskej únie. Keď moja babka v lete 2011 zomrela, samostatné a demokratické Slovensko bolo pevnou súčasťou západného sveta. Nikdy veľa necestovala, hoci raz letela na letnú dovolenku do Bulharska. Inak celý život strávila v maličkom priestore medzi Spiskovou Novou Vsou a Popradom, teda dvoma východoslovenskými mestami, ktoré od seba oddeluje možno 20 kilometrov. Prakticky sa nepohla z miesta, ale žila v 6 rôznych štátoch. V demokratickej Československej republike, v Slovenskom štáte,
v demokratickom povojnovom Československu, komunistickom Československu, opäť v demokratickom Československu a napokon na samostatnom Slovensku. Rovnako žila aj v 4 rôznych zriadeniach. V demokracii, vo fašistickom vojnovom štáte, v komunistickej diktatúre a opäť v demokracii. Koniec dejín. Už zase? Moja stará mama nie je hlavnou hrdinkou tohto článku, je však dobrým príkladom toho, čo život na tomto území obnáša. Aké je to územie? Myslím, že je to územie strednej a východnej Európy spolu s Pobaltím. Územie, ktoré sa nachádza medzi Ruskom a západným svetom a tieto dva celky určujú jeho osud. Je to územie, ktoré v rámci Európy označujeme za postkomunistické. A čo obnáša život na tomto území? Neustálu zmenu. Človek by už aj chcel, aby sa veci nejaký čas nemenili, ale tu sa menia neustále. Prekresľujú sa hranice a často sa potom presídľujú aj ľudia. Menia sa politické systémy a práve preto sa občas prepisujú aj dejiny. Najtrvácnejším politickým útvarom na mojom území bolo komunistické Československo, ktoré vydržalo 4 desaťročia. Samostatné Slovensko sa pomaly doťahuje. Je to územie, na ktorom sa dejiny končia neustále. Za posledných 100 rokov sa to stalo minimálne 8-krát a za každým sme mali pocit, že je to navždy. Povedzme, že otázka znie, či dnes opäť stojíme na konci dejín a čo ďalej. Človek ako ja, s takouto historickou skúsenosťou, si ju však pravdepodobne položí v nasledovnej podobe. Stojíme dnes na konci dejín? Už zase? A ak áno, ako zabrániť tomu, aby sa ubrali neželaným smerom? Delikátna situácia. Prvý koniec dejín prišiel hneď po konci prvej svetovej vojny v roku 1918. Práve vtedy totiž zaniklo Rakúsko-Uhorsko, územie dnešného Slovenska sa stalo súčasťou medzivojnového Československa, no a to od histórie zdedilo pestré etnické zloženie. Okrem Čechov a Slovákov totiž na jeho území žili aj početné menšiny Rusínov, Ukrajincov, Maďarov a Nemcov. Maďarsko a Nemecko toto usporiadanie navyše považovali pri najlepšom za dočasné. Prvú Československú republiku si dnes mýtizujeme a považujeme ju takmer za výstavnú liberálnu demokraciu uprostred Európy, ktorá sa rútila do druhej svetovej vojny, ale tento štát mal v skutočnosti množstvo problémov. Československo muselo v dôsledku hospodárskej krízy riešiť objektívne ekonomické ťažkosti a s nimi súvisiace spoločenské nepokoje, tvrdo potlačené. Hrozbu predstavovala aj komunistická strana, ktorá sa nijako netajila tým, že si po inštrukcie chodí do Moskvy. Bola tvrdo potlačená. V Československu navyše žilo aj množstvo občanov, ktorých lojalita k vlastnému štátu bola prinajmenšom pochybná. Nešlo pritom len o Maďarov a Nemcov, ale postupne čoraz viac a čoraz hlasnejšie aj o niektorých Slovákov. Medzivojnové Československo si túto delikátnu situáciu uvedomovalo a svoju existenciu sa snažilo poistiť sériou medzištátnych dohôd o obrannej spolupráci, ako aj budovaním rozsiahlej obrannej línie na hraniciach s Nemeckom. Ukázalo sa, že zbytočne. Keď na obranných dohodách záležalo najviac, tak už neplatili, no a obranná línia bola úplne zbytočná, lebo Československo po mníchovskej arbitráži o toto územie prišlo a ostalo fakticky bezbranné. Medzivojnové Československo prestalo krátko pred svojimi 20. narodeninami existovať a nastal druhý koniec dejín. Nežilo sa zle, teda ako komu. Slovenský štát bol bábkový útvar nacistického Nemecka. Zároveň to bol prvý nezávislý štátny útvar na území Slovenska, teda do istej miery. Jeho vládcovia, na čele s katolíckym farárom Jozefom Tisom, sa však v každom prípade správali, ako by to tak malo byť navždy. Slovenský štát počas svojej krátkej existencie vyviezol do koncentračných táborov väčšinu židovskej populácie a Tretej ríši za deportácie ešte aj platil. Vrátilo sa minimum z nich a ani preživší často neboli vítaní. Miestne obyvateľstvo si totiž ich majetky medzičasom rozdelilo. Reálna nostalgia za slovenským štátom je síce v spoločnosti marginálna, ale zároveň absentuje aj skutočné vyrovnanie sa s jeho dedičstvom. Pohli sme sa ďalej, rany ostali. Obhajoba vojnového štátu znie občas takto. Áno, stali sa tragédie, veď bola vojna, ale mali sme vlastný štát a nežilo sa zle. Cynik by skonštatoval, že ako komu. V auguste 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, ktoré bolo síce neúspešné, ale radí sa medzi svetlé chvíle slovenských dejín. O necelý rok bolo po vojne a slovenský štát, ktorý mal vytrvať navždy, sa rozpadol ako domček z karát. Tí predstavitelia vojnového štátu, ktorým sa nepodarilo utiecť, boli popravení.
Mnohým sa však utiecť podarilo. Nasledoval teda ďalší koniec dejín, ale ani to nestačilo. Povojnové demokratické Československo malo len epizodické trvanie a v roku 1948 sa počas tzv. Víťazného februára dostala k moci komunistická strana. Bol to štvrtý koniec dejín za 30 rokov a tento bol naozaj vážny. Dva pohľady. Ako Češi a Slováci si radi hovoríme, že až do druhej svetovej vojny sme boli 7. alebo 8. najbohatším štátom na svete. A rozhodne sme boli bohatší ako Rakúsko. Máme potom dobrý pocit. Ako Slováci si navyše radi hovoríme, že tých komunistov sme nezvolili my, ale Češi. Tiež potom máme dobrý pocit. A je to aj pravda. V posledných demokratických voľbách v roku 1947 získali komunisti na českých územiach vyše 43% hlasov a zvíťazili. Na Slovensku však so ziskom 62% zvíťazila demokratická strana. Prvá fáza komunistického režimu trvala presne 20 rokov. Vláda pod vedením Alexandra Dubčeka to koncom 60. rokov skúšala s tzv. Komunizmom s ľudskou tvárou. Tento pokus sa do dejín zapísal pod názvom Pražská jar. Následná invázia vojsk Varšavskej zmluvy sa zas do dejín zapísala pod názvom Bratská pomoc. Rok 1968 bol kľúčový. Keď Slovensko v roku 2002, teda o 34 rokov neskôr porazilo vo finále hokejových majstrovstiev sveta Rusko a získalo titul svetového šampióna, mama na televíziu kričala: "To máte za 68, vy svine." Invázia vojsk Varšavskej zmluvy bola pre mojich rodičov obrovskou ranou. Pre mnohých ľudí to bolo potvrdenie toho, že komunistický režim nie je schopný samostatne prežiť. To na druhej strane vonkoncom neznamenalo, že sa aj skončil. V roku 1968 prišli vojska Varšavskej zmluvy a sovietské vojska potom na území Československa aj ostali. Nasledovalo obdobie tzv. Normalizácie, ktorého interpretácia sa však líši v závislosti od toho, koho sa opýtate. V Čechách vám pravdepodobne povedia, že počas nasledujúcich 20 rokov vládla všeobecná stagnácia a nehybnosť. Na Slovensku vám niekto môže povedať, že to bolo obdobie rozsiahleho rozvoja, výstavby a urbanizácie. A bude, bohužiaľ, hovoriť pravdu. Rusi odchádzajú. Na nežnú revolúciu v roku 1989 mám dve spomienky. Tá prvá sa týka toho, že som chcel pozerať večerníček, ale rodičia neustále prepínali na správy. Chápal som, že sa niečo deje. Chápal som aj, čo sa deje. Babkin druhý manžel bol z bohatej moravskej rodiny továrnikov. Tí po komunistickom prevrate prišli o všetko, takže ich nenávidel a vždy mi opakoval, že toto sa jedného dňa skončí. Skončilo sa, ale on sa revolúcie nedožil. Zomrel niekoľko mesiacov pred ňou. Tá druhá spomienka sa týka toho, že niekedy začiatkom roka 1990 ležím ako malé dieťa v popradskej nemocnici. Vedľa nej je hlavný cestný ťah smerujúci zo západu na východ, teda do Sovietskeho zväzu. Celé noci nemôžem spať, lebo na ceste hrmocú tanky a vojenská technika. Rusi, lebo aj keď išlo o vojska Varšavskej zmluvy a neskôr o sovietsku armádu, vždy sme im hovorili Rusi, odchádzali. Nastal ďalší koniec dejín. Rusi boli navždy preč, komunizmus sa navždy skončil. Československo malo byť navždy už len demokratické. Problém bol len v tom, že ako sa ukázalo, už zakrátko nebolo ani Československo a takmer ani demokracia. Československo sa začalo rozpadať takmer okamžite po zvrhnutí komunizmu a rozpadlo sa napriek vôli svojich občanov. Rozdelenie štátu nemalo podporu väčšiny obyvateľov, ale referendum, ktoré sa malo konať, sa nekonalo. Napriek tomu bol koniec a napriek tomu, že ten koniec vtedy takmer nikto nechcel, dnes vám prakticky všetci povedia, že je to dobre. Samostatné Slovensko oficiálne vzniklo 1. januára 1993. Konečne, a teraz už naozaj, sme mali vlastný štát. Opäť sa však vyskytol problém. Rozpad Československa zrežíroval spolu s Václavom Klausom muž menom Vladimír Mečiar a urobil to pre svoj vlastný prospech. Krajinu ovládli šovinistickí nacionalisti, došlo k rozkradnutiu obrovského množstva majetku, zo Slovenska sa veľmi rýchlo stala čierna diera Európy, a to politicky aj ekonomicky. Nasledovalo turbulentné obdobie, počas ktorého na uliciach vybuchovali autá, došlo k únosu prezidentovho syna a ešte niekoľkým udalostiam, ktorým by ste len sotva verili. Vladimír Mečiar prejavoval výrazné nedemokratické sklony a pod jeho vedením hrozila na Slovensku autokracia, ale v roku 1998 sa ho vo voľbách podarilo poraziť. Osobne tento moment považujem za podobne dôležitý ako Slovenské národné povstanie počas druhej svetovej vojny. Potvrdili sme, že chceme byť súčasťou Európy
a v roku 2004 sme sa ňou po vstupe do Európskej únie aj stali. Vtedy sa dejiny skončili naposledy a tentokrát už naozaj definitívne. Zatiaľ. Takto to bude už navždy. 1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989, 1993, 2004. 8 koncov dejín za necelých 100 rokov, každý z nich navždy. Od toho posledného konca 21 rokov pokoja, stability. A zároveň sa vo vzduchu vznáša pocit, že prichádza ďalší koniec dejín. Moja stará mama je dôkazom toho, že človek nemusí urobiť vôbec nič a ten koniec dejín príde tak či tak. To je dobrá aj zlá správa zároveň. Zlá správa je to v prípade, ak človek žije v demokracii. Dobrá správa to je, ak práve žije v diktatúre. Dejiny sa zatiaľ ešte nikdy neskončili a nezdá sa, že by sa mali skončiť práve teraz. V tomto zmysle nie je výnimočné ani aktuálne obdobie. Pamätám si pocit, ktorý sme ako obyvatelia Československa mali po nežnej revolúcii v roku 1989. Dokázali sme to, získali sme slobodu, teraz si ju už len užívať. Potom sa však rozpadlo Československa, zo Slovenska sa takmer stala autokracia a ani tá sloboda mnohým ľuďom nepriniesla to, čo očakávali. Rovnako si pamätám aj pocit, ktorý sme ako obyvatelia Slovenska mali po vstupe do Európskej únie v roku 2004. Zase sme to dokázali, je to oficiálne, sme súčasťou najvyspelejšej časti sveta, teraz už len byť a veľmi to nepokaziť. Dnes však Európa čelí ruskej invázii, má aj vnútorné problémy a náš vlastný premiér Robert Fico navyše Slovensko z tej Európy ťahá preč, takže nestačí len byť a podľa všetkého sme to navyše aj dosť pokazili. V rokoch 1989 aj 2004 sme boli pevne presvedčení, že takto to už bude navždy. Presne tak, ako sme o tom boli presvedčení aj vždy predtým. Lenže to naozaj ešte nikdy nebola pravda a to nie len v postkomunistickej Európe, ale nikde. Proruská vláda v proeurópskej krajine. Píše sa rok 2025. Pred 2 rokmi, na jeseň 2023, sa na Slovensku konali predčasné parlamentné voľby, v ktorých síce tesne, ale predsa zvíťazila strana Smer pod vedením Roberta Fica. Tá následne vytvorila nacionalisticko-proruskú koalíciu so stranou Hlas, ktorá sa od Smeru počas predchádzajúceho volebného obdobia odčlenila, a Slovenskou národnou stranou. Práve Robert Fico už vyše 20 rokov udáva tón slovenskej politiky. Od roku 2006 vo voľbách 5-krát zvíťazil a dnes je 4-krát premiérom. Otázka, či bude opäť vládnuť, alebo sa ho podarí poraziť, je na Slovensku zhruba 15 rokov leitmotívom každých parlamentných volieb. Robert Fico bol ešte v 80. rokoch členom komunistickej strany, neskôr založil Smer, začínal ako moderný blairovský ľavičiar, potom bol ľavicovým proeurópskym populistom, ale dnes sa nachádza na krajnej pravici, je protieurópsky a proruský. Zatiaľ, čo v minulosti znamenalo jeho víťazstvo bežné odovzdanie moci, dnes môže jeho prípadný ďalší triumf rozhodnúť o budúcnosti Slovenska ako takého, a to najmä v kontexte aktuálnej geopolitickej situácie. Pre pokračovanie tohto článku je dôležité jedno konštatovanie a jedna otázka. Konštatovanie. Slovensko má proruskú vládu. Otázka. Sú však proruskí aj jeho obyvatelia? Téma zahranično-politických postojov obyvateľstva sa skúma 3 desaťročia a tak vieme s istotou povedať, že nie. Slovensko je proeurópska krajina. Na jar 2024 podporovalo členstvo Slovenska v Európskej únii podľa Globseku 72% obyvateľov. Podľa Eurobarometra z prvej polovice roku 2025 má euro podporu 86% obyvateľov. Z 3 orientácií, stred, východ, západ, dlhodobo stúpa západ a klesá stred a platí to najmä po ruskej invázii na Ukrajinu. Orientáciu na východ dnes podporuje okolo 15% obyvateľov. Je to marginálny prúd. Premrhaná šanca. Logická otázka teda znie, prečo proruský Robert Fico vyhral, ak samotní obyvatelia proruskí nie sú? No a odpoveď je priam banálna. Ak sa totiž jeho oponenti za posledných 20 rokov vôbec dostali k moci, za každým predviedli priam katastrofálny výkon. Jednoduchá štatistika. Robert Fico je premiérom 4-krát a vždy dovládol, dokonca platilo to aj počas obrovských vnútropolitických otrasov po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Opačná vláda však naposledy dovládla v roku 2002, takže teda takmer pred štvrťstoročím. Jej mandát sa predčasnými voľbami skončil v rokoch 2006, 2012 aj 2023. Vtedy padli vlády dokonca 2.
Najmä posledná vláda pred Robertom Ficom pritom podala tragický výkon. V roku 2020 zvíťazil na vlne protificovského sentimentu populista Igor Matovič a dokázal dokonca vytvoriť koalíciu s ústavnou väčšinou. Hneď v zápätí však prišla korona, vládnutie sprevádzali neustále vnútorné konflikty a histrionské vystúpenia premiéra. Nasledovala ekonomická kríza, vojna na Ukrajine a k tomu čoraz agresívnejší Fico, ktorý si osvojil v snahe o opätovné získanie moci všetky antisystémové postoje. Keďže zo všetkých síl spochybňovala aj očkovanie proti covidu, fakticky má na svedomí tisíce životov. Predovšetkým vďaka amatérskému pôsobeniu koalície Igora Matoviča však z ústavnej väčšiny po 2 rokoch nebola už ani väčšina obyčajná a vláda končila s dôveryhodnosťou na úrovni 12%. Nedôveroval jej teda prakticky nikto. Bola to obrovská šanca a skončila sa obrovskou prehrou. Nedôveru a odpor občanov voči vláde, jej zmätočnému vládnutiu a neschopnosti najlepšie zhmotnil opäť Fico s heslom o konci chaosu. Proruského Roberta Fica tak ľudia nevolili pre jeho proruskú orientáciu, ale kvôli objektívne katastrofálnemu výkonu moci poslednej garnitúry. Zahranično-politická orientácia ich nezaujímala, chceli pokoj, alebo inak povedané vedomie, že ak sa ráno zobudia, veci budú aspoň zhruba tak, ako deň predtým. Je to nesmierne banálne. Píše sa rok 2025 a na Slovensku 4-krát vládne Robert Fico, ktorý sa netají snahou vybudovať nejakú formu autokracie. K Európe sa správa vyložene nepriateľsky, ale za to bol na návšteve v Kremli. A na začiatku pritom bola obrovská šanca. Otázka znie, čo z toho vyplýva nie len pre Slovensko, ale aj pre celý región, ktorý sa na konci dejín ocitá opakovane. Window of opportunity. Slovensko sa nemôže presťahovať, vždy bude mať len tých istých susedov. To isté platí o celej tejto oblasti. Dnes je súčasťou západného sveta a ja sa prikláňam k interpretácii, že sa mu to podarilo v malom window of opportunity potom, ako bol najprv Sovietsky zväz a potom Rusko príliš slabé na to, aby presadzovalo svoje geopolitické záujmy. Toto window of opportunity sme využili, ale otázka je, či sme ho využili dostatočne. Vznikli totiž samostatné štáty a tie sa začlenili do euroatlantických štruktúr. Sú však tieto štáty dostatočne silné, dokázali si vybudovať dostatočne silné väzby na západný svet a sú dostatočne silné vnútorne? Podarilo sa im vybudovať dostatočne silné inštitúcie, systémy a mechanizmy? Window of opportunity sa pomaly zatvára a ja sa v prípade Slovenska domnievam, že odpoveď je nie. A bolo to vôbec možné? Na to vlastne ani nemám odpoveď. Neznamená to, že všetko je stratené. Téza tohto článku predsa spočíva v tom, že všetko nie je stratené nikdy. Ale znamená to, že situácia je mimoriadne vážna. Ešte viac to platí v situácii, keď sa otriasa celý svetový poriadok spolu s bezpečnostnou architektúrou, lebo rôzne problémy zažívajú prakticky všetky moderné demokracie. Moji rodičia prežili veľkú časť života v komunizme, museli sa vyrovnať s náročnou postkomunistickou transformáciou, ale o mne to neplatí. Moja generácia si z detstva pamätá nežnú revolúciu, dospievala v čase boja proti Vladimírovi Mečiarovi a za generačný úspech považuje vstup do Európskej únie. Vyrastal som do sveta, v ktorom už malo byť len lepšie. Bol som vychovávaný v presvedčení, že história je lineárna a smeruje vpred. Nasvedčovalo tomu aj globálne dianie. Na osobnej úrovni ma presviečali, že ak sa budem snažiť, tak za snahu budem odmenený. Do veľkej miery to bola aj pravda. S dôrazom na minulý čas. Dnes z toho totiž platí len málo čo. Len sotva môžeme povedať, že bude už len lepšie. Vidíme, že história nie je lineárna a nesmeruje len vpred. Vlastne taká nebola nikdy a my sme sa celý čas mýlili. Mladšie generácie navyše na svet nehľadia s takým optimizmom ako kedysi ja a treba povedať, že na to majú mimoriadne dobré dôvody. Vidia, že snaha automaticky neznamená odmenu a budúcnosť tiež nevyzerá ružovo. Myslím, že práve z toho vyplýva otázka, čo teraz po konci dejín. Akurát si myslím, že je jednoduchšia a znie takto. Čo teraz? Neobvyklé obdobie pokoja. Každá generácia má svoje zlomové geopolitické momenty. V mojom prípade to bol pád komunistických režimov v roku 1989, pád dvojčiek v roku 2001 a ruská invázia na Ukrajinu v roku 2022. Zatiaľ, čo ten prvý znamenal slobodu a začiatok začleňovania sa do západného sveta, ten druhý stal na začiatku opačného procesu. Ruský útok na Ukrajinu vnímam ako jasné znamenie, že krajine ako Slovensko a človeku ako ja hrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Obeťou agresie je totiž tentokrát susedná krajina. Ohrozený je však v prvom rade samotný systém a svet, v ktorom chcem žiť, lebo je postavený na hodnotách, s ktorými sa stotožňujem. Zdá sa, že sa nedokáže
alebo nechce dostatočne brániť, alebo oboje. Liberálna demokracia, alebo vlastne demokracia ako taká je na ústupe po celom svete. V tomto zmysle je aj dianie na Slovensku len súčasťou širšieho globálneho trendu. Takže s istotou dôjde aspoň v nejakej miere k zmenám v geopolitickej aj bezpečnostnej architektúre. Svet sa zmení tak, ako sa mení vždy. Krajina ako Slovensko nemá veľmi na výber a je existenčne odkázaná na členstvo v západných štruktúrach, takže takéto pohyby sú pre ňou prakticky výlučne zlou správou. Ešte horšou správou je potom to, že aktuálna slovenská vláda tieto zmeny víta. Čoraz viac sa dištancuje od svojich prirodzených spojencov a namiesto toho hovorí o politike 4 svetových strán. Akurát, že z toho vždy vyjde Rusko. V tomto zmysle predstavuje aktuálna slovenská vláda akútnu hrozbu pre existenciu demokratického a európskeho Slovenska. V širšom zmysle to znamená, že nejaký koniec dejín opäť nastáva a my sme sa naozaj mýlili. Posledných 35 rokov nebolo samozrejmosťou tak, ako sme si mysleli. Opäť raz neplatilo, že takto to teraz už bude navždy. Skôr to bolo netradičné a neobvykle dlhé obdobie pokoja, stability a prosperity, spôsobené v prvom rade tým, že najprv Sovietsky zväz a potom Rusko nemalo dostatok sily na presadzovanie svojich záujmov. To však dnes už neplatí. No a ak príjmeme tézu, že k nejakému dejinnému posunu naozaj dochádza, javí sa to ako rozumná domnienka, dostávame sa k otázke, ako sa brániť. Vtedy sa ešte dalo niečo robiť. Môže to znieť banálne, ale dôležitý je výkon moci. Slovensko sa o tom presvedčilo v rokoch 2020 až 2023, keď koalícia pod vedením Igora Matoviča vládla katastrofálne a ľudia opäť zvolili Roberta Fica. Znamená to, že ak sa naskytne šanca, treba s ňou naložiť starostlivo a zodpovedne. Nesklamať dôveru, dovládnuť dokonca, nezabúdať na to, čo hrozí v prípade neúspechu. Na Slovensku to bol návrat Roberta Fica, a teda obrat smerom k Rusku. Má to navyše aj medzinárodné presahy. Slovensko naozaj nie je najdôležitejšia krajina v Európe, ale keďže navyše žijeme v politicky integrovanom svete, aj takéto babrácké vládnutie v jednej konkrétnej krajine môže mať široké celoeurópske dôsledky. Konsenzus je zrazu o mnoho krehkejší, spoločné kroky sa prijímajú o mnoho ťažšie, výsledkom je oslabenie práve v čase existenčnej hrozby. Iní a múdrejší ľudia zaiste prídu s mnohými ďalšími a múdrejšími odpoveďami. Ja k ním však pridám ešte jedno slovo, ktoré by ste v takomto kontexte pravdepodobne nečakali. Čím som starší, tým väčšiu dôležitosť prikladám empatii na individuálnej aj celospoločenskej úrovni. Empatia znamená snahu pochopiť, že dnes žijeme v zložitom svete, ktorému nemusí každý rozumieť a môže sa v ňom cítiť osamelo. Znamená pochopiť, že nie každý môže vývoj za posledných 35 rokov vnímať len pozitívne a existujú aj porazení. V našich zemepisných šírkach sa ekonomickej kríze v roku 2008 neprikladá takmer žiadna dôležitosť, ale vo svetovom meradle sa práve vtedy prvýkrát zrodili pochybnosti o systéme, v ktorom žijeme, teda o liberálnej demokracii a globalizácii. Práve na takýchto ľudí, teda na ľudí, ktorí sa objektívne ocitli na periférii diania, alebo aspoň majú taký pocit, sa na Slovensku zameral Robert Fico. Nie je empatický, ale empatiu dostatočne úspešne predstiera. Keďže týchto ľudí nikto iný neoslovil, ba mnohí ich situáciu spochybňujú alebo sa im vysmievajú, dlhodobo ich oslovuje on a nie len, ale aj preto je 4-krát premiérom. Empatia nám pomôže pochopiť, odkiaľ sa všetky tieto pocity berú. Ak dokážeme uznať ich legitimitu a ak ich pochopíme, tak s nimi dokážeme pracovať. Ak s nimi dokážeme pracovať, môžeme v nejakej podobe zachrániť svet, v ktorom žijeme. Naliehavo potrebujeme empatiu v medziľudských vzťahoch aj v spoločnosti. To množstvo nespokojných ľudí nám totiž naozaj niečo hovorí. Dejiny sa totiž menia neustále, najmä tam, kde žijeme my. A ľahko sa opäť môžeme vyberať takým smerom, ktorý sa nám vôbec nebude páčiť. Ja sám som žil v komunistickom Československu, v demokratickom Československu a teraz žijem na Slovensku. Zažil som rok 1989, zažil som porážku Vladimíra Mečiara v roku 1998, keď sa naozaj rozhodovalo o budúcnosti Slovenska. Zažil som aj vstup do Európskej únie. Nechcem zažiť to, čo moja stará mama, a po ďalšom dejinných zlomoch už netúžim. Napriek tomu sa dnes ja osobne a spolu so mnou aj celé Slovensko nachádza v situácii, na ktorú môžeme o 5 rokov spomínať s tým, že vtedy sa ešte dalo niečo robiť. Myslím, že vo veľmi podobnej situácii sa nachádza aj západný svet, alebo, ak chcete, liberálna demokracia. Dejiny sa nikdy nekončia, niekedy je to dobre a niekedy zle. Slovensko je toho dnes odstrašujúcim príkladom. Thank you.
Dėkui, Samuel. Thank you. I believe it was interesting speech, and I believe you have a lot of questions to Samuel. Using my moderator role, I maybe would like to introduce the discussion now. You mentioned in the beginning of your speech this fascist state of priest Tiso, and this was one of the end of the history. Norėčiau pasinaudoti savo moderatorių padėtimi ir praeiti diskusiją, bet tikiu, kad jūs turėsite irgi daug klausimų Samueliui remiantis jo įdomių pranešimų. Tai norėčiau pradėti nuo to, kad pranešimo pradžioje buvo paminėta fašistinė Slovakų valstybė, kurie sukūrė kunigas Jozef Tiso per Antrąjį pasaulinį karą. And this state, as you mentioned, supposed to be forever, but from the very beginning became very weak because he lost territories basically immediately when it was established, and for me it was very symbolic that priest Tiso from his office on the Bratislavski Grad on the castle had a view on the other bank of the Danube, which was annexed by Reich to Austria. Ir man labai simboliška, kalbant apie tą Slovakų fašistinę valstybę, yra vienas dalykas, kad nepaisant to, kad tai buvo labai pompastiška paskelbta valstybė, kuri turėjo gyventi amžinai, nuo pat pradžių pasirodė labai silpna ir praktiškai iš karto po susikūrimo prarado dalį teritorijų. Ir tuo simboliu galėtų būti to, kad šios valstybės valdovas, kunigas Tiso iš savo kabineto Bratislavos pilyje turėjo vaizdą į kitą Dunojos pusę, kuris buvo aneksuotas Reicho ir buvo jau jo teritorijoje. On the other hand, Bratislava is one of the closest let's say, Central Eastern Europe capitals, being the closest to the Western Wall. So from Bratislava to Vienna is less than 1 hour driving, and during the communist time you got this fence on the Danube trying to stop people to flee to Austria. Kita vertus, Bratislava yra viena iš nedaugelio Europos vidurio rytų Europos sostinių, kuri yra iš esmės arčiausia to buvusio vakarų pasaulio, kadangi iš Bratislavos į Vieną yra mažiau kaip valanda kelio. O komunizmo laikais per Dunojų ėjo geležinė užtvara ir buvo fiziškas užtvaras, kuris neleido piliečiams pabėgti per Dunojų Austriją. Reflecting all of this, sorry for my long introduction, how would you say how far today Slovakia is from Western Wall being so close? Or how close being also so far on the mentality of some people? Ir klausimas yra galutinis, atleiskite tą ilgą įžangą, atsimenant visą tai, ką aš pasakiau, kas pranešėjų nuomonė lemia, kad Slovakija yra taip arti vakarų pasaulio ir taip toli, arba atvirkščiai. Thank you for your question. Yeah. I always thought about this, how the people must have been feeling during the communist era, because when you come up to the Bratislava castle, you can really see like a lot of Austria, and you could never get there. You can even see some parts of the Alps already beginning there, so it must have been very hard for them. Aš visada galvoju apie komunistinę praeitį Čekoslovakiją, tai visada susimąsčiau, kai einu į Bratislavos pilį, iš kur tu gali pamatyti iš tiesų didelį gabalą Austrijos teritorijos, stovėdamas Slovakijoje, ir netgi gali Alpes pamatyti Austrijos pusėje. Being so close is also very useful, because when the Russian invasion started, we had an agreement with my wife that we wouldn't go looking for each other in Bratislava, but instead we would meet in Austria, because it's literally 5 minutes from my office to get to Austria. Ir tai turi ir tam tikrų pranašumų, kadangi kai prasidėjo Rusijos agresija Ukrainoje, mes turėjome su žmona susitarimą, kad jeigu prasidėtų karas Slovakijoje, tai mes neieškosime viens kito Bratislavoje, bet judėsime į Austriją, ir tai yra praktiškai pažodžiui 5 minutės kelio nuo mano biuro. On the other hand, it's also very uncomfortable. Austria is too close to us, and it shows our failures. Kita vertus, tai yra nekomfortiška, kadangi Austrija taip arti, kadangi akivaizdžiai parodo visų mūsų trūkumus. When the Velvet Revolution came, and then when Slovakia became independent, we were always like, okay, we are going to be Austria in 10, 20, 30 years. Turns out it's not true. Po Prahos, po aksominės revoliucijos mes tikrai tikėjome, kad po 10-20 metų
mes jau būsim kaip Austrija ir tai niekada nevyko. We are not able to do that. We don't know how to do that. Mes nežinome, kaip tai padaryti ir nesugebame to padaryti, kaip būti kaip Austrija. Instead, what is happening, a lot of people from Bratislava are moving to Austria, so we are basically taking over the borderline. Bet kas iš tiesų įvyko, tai daugelis žmonių į Slovakiją tiesiog persikėlė iki anapus sienos ir gyvena ir dirba Austrijoje. And then they commute every day back to Bratislava. O kai kurie tiesiog kiekvieną dieną važinėja iš Bratislavos ten. And the food's cheaper in Austria. Ir Austrijoje yra pigesnis maistas, beje. No, but you can have Austria as an example of a country that you would like to be. Be abejo, jūs galite turėti Austriją kaip šalies pavyzdį, tokios, kurią norėtume būti. But for me, it makes more sense to compare Slovakia to other post-communist countries such as Poland or Czech Republic. Bet man asmeniškai daugiau prasmės turi lyginti Slovakiją su kitomis pokomunistinėmis valstybėmis kaip Lenkija arba Čekijos Respublika. And if you compare Slovakia to Poland or Czech Republic, we are awful. Ir vėlgi, jeigu mes lyginsime Slovakiją su Lenkija arba Čekija, vėlgi mes esame loseriai. And it's not, we right now we are not doing great politically, but you can live with that, it changes, right? But we're very, very, very bad economically. We're basically going to be Greece in 2 or 3 years. Aišku, mes galime kaltinti politiką, bet politika gali keisis, kur irgi buvo bloga, bet ne tik politinė prasme, bet ir ekonominė prasme mes atsiliekame ir iš esmės paskutinius 2-3 metus mes stagnuojame. In 2008, 2009, we were called the Tiger. We were being set as an example of a successful transformation of a post-communist country. 2008-2009 metais Slovakija buvo vadinama ekonomikos tigru ir iš tiesų buvo statoma kaip pavyzdys sėkmingos transformacijos. And I used to study in Krakow at the time, and when I said I was from Slovakia, everybody was like, "Oh, you're from Slovakia, cool." Ir kaip tik tai tuo laiku aš studijavau Krokovą ir kai manęs kas nors klausdavo, iš kur aš esu, aš sakydavau, kad esu iš Slovakijos, nuostabu, kad esu iš Slovakijos. Last time I was in Krakow, I think May or June, and when I said I was from Slovakia, everybody was like, "Okay, I'm sorry for you." Ir paskutinį kartą, kai aš buvau Krokovai, tai buvo gegužė ar birželė šiais metais ir tas tą patį klausimą sakė, gaila, kad esi iš Slovakijos. Yeah, so it definitely makes sense for a country. I mean, you have to aspire, you have to want to be like Austria, but it makes more sense to compare yourself to other countries that started more or less from the same position. Be abejo, gera turėti įkvėpimą, turėti tokią inspiraciją kaip Austrija, bet visada gerai irgi neatitrūkti nuo šalių, kurie yra startavo iš panašių pozicijų kaip tavo. So, yeah, we would like to catch up with the Czech Republic because we always compare ourselves to them. Mes norėtume iš tiesų būti labai arti Čekų, kadangi tai yra šalis, kuri mums yra artimesnė, mes dažniausiai lyginame su jais. And there's good news because they are having their elections in a week. Ir gera žinia yra, kad jie irgi turės labai netrukus rinkimus po kelių savaičių. And they're going to get absolutely screwed. So they actually, we don't have to catch up with them, they're coming towards us. Ir tie rinkimai tikriausiai parodys, kad jie atsidurs panašiai situacijoje kaip mes ir mes neturėtumėm temptis prie jų lygių, bet jie nusileis prie mūsų. There's a very good possibility that they're going to have. There's this guy, a populist guy called Andrej Babiš. He's going to win the elections, and then there's a very good possibility they're going to have a government with the communists who are actual communists. And this is cool. There is a Czech nationalist who's actually Japanese. And he's the best Czech nationalist, and he hates all Ukrainians. And they can have a government of those three people. So a populist, the communists, and then Japanese nationalist Czech. Ta, ką jūs turėtumėte žinoti apie tikriausią būsimą Čekijos vyriausybę, kad tikriausiai ją rinkimus laimės populistas Andrejas Babišas, kuris sukurs koaliciją su tikrais komunistais ir su nacionalistais, kurių lyderis yra etninis japonas Tonio Okamura, kuris yra čekų nacionalistas. Ir tai yra galima būsima čekų koalicija. Yeah, so to conclude my answer, it's good to have Austria next door because, they also have those cycle paths where you can go cycling. Very cool. We don't have that.
Austria is a good example. It's a brilliant example of what we would like to be. It's a good example of how communism ruined our country and a lot of other countries, because I believe we started more or less the same with Austria back in 1945, 6 or 7. But sadly, we are never going to be Austria. Tai pabaigai atsakant į tą klausimą, labai gerai lygiuotis į Austriją, turėti tokį įkvėpimą kaip Austrija, tai yra nuostabi, puikiai šalis, jie turi labai gerus dviračių takus, kurių mes neturime paleidumoje, galima nuvažiuoti su dviračiu. Mes startavome iš panašių pozicijų, kai pradėjome kurti Čekoslovakiją, 18 metais buvome panašaus lygio išsivystymo tuo metu ir esame dabar labai geras pavyzdys, ką su mumis padarė komunizmas, bet dėja mes turbūt niekada nebūsime kaip Austrija. Galbūt kažkas turi klausimą. Maybe someone has a question. Prašau, Lauri. Thank you. Išsiversi pas ar versi? Išsiversiu gal pats. For a past month, I have a minor thesis, or a thesis in minor, that the biggest problem of transformation in our region was not something about economics, not something about identity and understanding, but how we lost transformation of mid-sized cities. And our urbanization was without any kind of cultural add-on, which makes an understanding of voter on higher level, not of selfish one, but Republican one, when you are thinking with empathy, as you said, and about others, not only the ones who are really similar like you. So I just wanted to ask if the same thesis I'm having in my mind would be fitting for Slovakia. Thank you. I will translate. Give me a second. Aš paklausiau, pastaruoju metu aš turiu tokią tezę, mažą tezę, ją galima ir minorinę tezę vadinti, kad mūsų regiono problema nėra susijusi su ekonomika, nėra susijusi su tapatybės transformacija po sovietmečio, bet tai yra labiausiai su tuo susiję, kad vidutinio dydžio miestai taip ir neišsiugdė tam tikros tapatybės, kuri būtų apšviestoji tapatybė, kad žmonės nebūtų vien savanaudiškai apie save ir panašius mąstantis, bet būtent turėtų tą empatinį režimą, kuris su didesniu kultūros lygiu, su didesniu pamatymu pasaulio ateina. Ir tiesiog norėjau pasitikrinti, ar Slovakijai tinka ta pati perspektyva. Thank you for your question. It's quite obvious you've never been to Slovakia. Tikėtina, kad jūs niekada nebuvot Slovakijoje. Because if you were, then you could never say that you have failed in transforming your cities. Listen, I've been to Vilnius. I've seen, I cannot claim to have seen all of Lithuania or, a lot of Lithuania, but from what I've seen... Negaliu pasakyti, kad aš mačiau daug Lietuvos, bet tą, ką aš pamačiau Vilniuje dabar būdamas. You have been extremely successful in transforming your landscape. Jūs tikrai daug pakeitė transformuojant jūsų kraštovaizdį. And cities and towns, because if you come to Slovakia, especially Bratislava, you will die from all the visual smog and mess and the general disorder of everything. Kadangi jeigu jūs atvyksite į Bratislavą, jūs iš karto pajusit skirtumą, jūs tiesiog jums bus slogų nuo viso to neorganizuotumo ir netvarkos, kuri yra viešoje erdvėje. Yeah, there are a lot of big boards, mega boards, city lights and billboards, all of them useless. And the generally the feeling that you get and it's not just Slovakia, it's a lot of other countries in Central Europe. The general feeling is that, everybody, everything's shouting at you, everything wants your attention, and everything is just ugly. That's a problem. Čia turbūt ne tik Slovakija, bet daugeliu kitų vidurio Europos šalių problema, kad tiesiog reklama tiesiog šaukia iš visų pusių, bandydama užkariauti tavo dėmesį. And just one second. And in a way, I agree with you, because I believe that the landscape or the environment that one lives in does influence the way he behaves, the way he thinks, the way he feels, the way you get to live your life. If everything's very hectic and stressful, then you're not doing too well.
Ir aš sutinku su jumis, kad aplinka, kurioje mes gyvename, jinai įtakoja mūsų mąstyseną ir taip, kaip mes reflektuojame su ją. Jeigu mūsų aplinka daro mus nesėkmingais, tai mes esame nelaimingi. So, yeah, I'm leaving tomorrow, but I would like to stay here. It's very, and not just here in Nida, but Lithuania seems like a much, calmer, quieter, nice country. But you have no mountains. Aš išvykstu rytoj, bet norėčiau pasilikti ilgiau ir ne tik Nidoje ir Lietuvoje, bet dėja jūs neturite kalnų. Dar norėjau kažką, ne? Aleksandras Bišalant. Ačiū, Samuel, už pristatymą. Man daug kas neaišku, bet aš labai menkai išmanau Slovakijos istoriją, tai gal atskirai prie vakarienės. Man tai truputį gaila, kad jūs sakėt, reikia lyginti su panašaus likimo šalim. Man versti, ar jūs pats pakartosit? Versti, taip. It's a little bit pity that you are saying that it's not worth to compare yourself to the better. No, you did not. You told it's worth to compare with the same Similar, yeah. Yeah, similar countries, and you listed Czech Republic, Poland, and didn't include Baltic countries. Ir jūs paminėjot Lenkiją, Čekiją, bet nepaminėjot Baltijos šalių. Now you compared a little bit. O dabar jau paminėjot, palyginant. Aš labai jūsų prašau, kai jūs Lietuvoje minėsit Slovakiją su Baltijos šalim, niekad neminėkite Estijos. But I have a big, do me a favor, never mention Estonia in Lithuania when you mention Baltic countries in the context of Slovakia. Okay. O jeigu rimtai, tai mes lietuviai semim stiprybę iš praeities. But if seriously, we are always trying to make our strength from our past. Mūsų himnas toks. It's the quote from the national anthem. Ir visą laiką galvojam, reiškia, kaip mums išlaikyti savo tapatybę, kuri kūrė valstybę. Palyginimai, visi mes džiaugiamės dėl to, kad Rusai užpuolė 14 metais Ukrainą, todėl, kad tai pradėjo kurti ukrainiečių tapatybę skirtingą nuo Rusijos. And what we are strongly focused on is how to protect our identity. That's why the 2014 was a kind of point for us, on some terms even joyful, that we finally got a feeling that the Ukrainians started to protect their own identity as well. Even establish the identity, which did not exist earlier before. Tai mano klausimas ir būtų, reiškia, ant kokių pamatų Slovakai stato savo identitetą, kurį norėtų ginti, kurie norėtų išskirti iš kitų, Lenkijos, Čekijos. And my question is, what is the base for your identity in Slovakia, how you would like to build it up and how you would like to protect it, and what it would make different from the others, from Czech, Poles, and so on? Yeah, thank you. That's the worst question. Iš tiesų čia blogiausias klausimas. Because maybe you remember, you asked me the same thing when we met in Bratislava. Your question was, what makes you Slovak? What is it? What would you say is Slovak? And I couldn't answer. Mes, čia dabar aš sakau, mes buvome susitikę Bratislavoje ir aš uždaviau praktiškai tą patį klausimą Samueliui prieš keletą mėnesių ir jis negalėjo atsakyti. And I think this problem tracks back to 1993 and how Slovakia was established. Because which year, sorry? 1993. This one, yeah. Not Tiso. No, not Tiso. No, we don't talk about that. Ir kad atsakyti į tą klausimą, mes turime sugrįžti į 93-osios, kai įsikūrė Slovakijos valstybė. Because really at the time, not even the Czechs and not Slovaks wanted Czechoslovakia to split up. It was only a political decision of basically two men who wanted the countries for themselves. I mean, Václav Klaus was okay. He wanted to do his economic reforms, but Vladimir Mečiar in Slovakia, he only wanted to rob the country. Sorry? Václav Havel too, because a robber. Sorry? Václav Havel was as well a robber. Yes, true. Ir mes turime suprasti, kad tuo metu, kai suskilo Čekoslovakija, žmonės to nenorėjo, niekas jų neklausė. Tai buvo politinis sprendimas praktiškai dviejų žmonių, dviejų politikų, Václavo Klauso ir Vladimiro Mečiaro. Ir jeigu Václavas Klausas dar turėjo tam tikrų priežasčių tam, kadangi jis norėjo vykdyti reformas,
ir tam jo nuomonė trukdė Slovakija, tai Mečeras iš tiesų turėjo vieną tikslą, tai grobti Slovakijos turtą. And so Slovakia was founded, was established for very selfish reasons of a few people. And when there was this question, okay, so what is Slovakia going to be? Those jingoistic nationalists, flying their flags, mostly skinheads, they took over. And the question, what makes us Slovak, was never a thing. Ir turint omeny, kad tokia buvo pradžia, kai praktiškai keli žmonės nusprendė, kad dabar bus nepriklausoma Slovakija, fone mes turėjome tiesiog nacionalistinį šventę ir skinheadus, kurie muriavo vėliavomis, niekas į tą klausimą niekada neatsakė ir netgi praktiškai neuždavė. And to make it even worse, because how Slovakia was established, I was 10 years old at the time, and even I knew I didn't want Slovakia, Aš būdamas 10 metų vaikas, netgi aš tada žinojau, kad praktiškai aš nenorėjau tos nepriklausomos Slovakijos. And because of the way it was established, there are a lot of people still after, 30 years, that struggle with patriotism. You struggle to feel anything for the country that you didn't really want. Ir dėl to, kad ta šalis susikūrė tokiu būdu, net dabar praėjus praktiškai beveik 30 metų, mes vis dar susidūrėme su tą pačią problemą, tai yra patriotizmo stoka. Daugelis žmonių nejaučia, kodėl jie turėtų kažką jausti valstybė, kurios iš esmės jie nenorėjo. Yeah, but Slovakia is not going to go away, so you need to build something, you need to build a relationship. It's like your mother-in-law, you need to find a way. Bet Slovakija niekur nedings. Mes turime kažkaip tos ryšius auginti, nes Slovakija yra kaip uošvienė, su kuria tu kuris susigyvent kažkaip. But I firmly believe, despite I'm not a nationalist. I have even find it hard to say that I'm proud to be Slovak, because it doesn't mean much for me. It doesn't mean much for me to be proud to come from a country because I just happen to be born there. But I very much understand why patriotism is an important thing for society. You need to in order to improve your country, in order to believe in it, in order to be able to improve it, to defend it, to make it move to the future, there is a certain degree of patriotism that you need, and it needs to be not toxic, not ideally not nationalist, not hateful, but I believe that there's a healthy version of nationalism. Ir aš tikrai nesu nacionalistas ir vargu ar netgi galėčiau pavadinti save patriotu, tam tikrą prasme, vargu ar galėčiau sakyti, kad didžiuojasi to, kad esu kilęs iš Slovakijos, bet aš suprantu, kad patriotizmas yra reikalingas visuomeninė prasme, tam, kad ugdyti visuomenę, tam, kad ta visuomenė žinotų, kur jinai turi judėti, tam, kad suprasti, kodėl reikia ginti tą valstybę, privalo būti tam tikro lygio patriotizmas, bet jisai turi būti netoksinis, nenacionalistinis, bet būtent toks statantis. Yeah, and maybe you've noticed I've avoided your question, absolutely. But I think the thing that one can be proud of about Slovakia, and maybe what makes us, what's the special thing about us, is that we're very good at surviving. And we've actually not done a bad job at all. Right now it's not great, but generally we hardly existed 100 years ago as a nation. There were 2 world wars, basically we've lost both of them. And we've had communists for 40 years, but we're all right. You're here, you're here talking to me, listening to me. I'm a valid member of a society, of a civilized person. It's okay. We've made a few mistakes, but we're doing okay. Ir tai, kas mūsų išskiria, turbūt, ką daro mūsų stiprią pusę, kad mes sugebam išgyventi kažkaip. Mes išgyvenom 2 karus pasaulinius, kurias mes praktiškai pralaimėjome. Prieš 100 metų mes nebuvome dar susikūrę kaip tauta iš esmės, bet mes esame čia, esame visuomenė. Aš kalbuosi su jumis kaip civilizuotos visuomenės atstovas ir mes galime kalbėti apie tai. And, Our Minister of Defense right now, the one that we have right now, he actually said that it's not, when the Russians come, it's not too bad because, they always leave.
That's what he said a couple of months ago. Dabartinis Slovakijos gynybos ministras Robertas Kalinikas, viešėdamas Lenkijoje ir susitikime su Lenkijos kolega, pasakė, kad rusai visada ateina ir išeina, čia nieko tokio. Sometimes it takes 20 years, yeah. Kartais tai užtrunka 20 metų. But I think that Slovakia is a lot better as a country, as people. We're a lot better than the image we managed to project right now, inwards and outwards. Bet aš vis dar tikiu, kad Slovakija ir jos žmonės vis dėlto yra geriau nei tas politinis projektas, kuris vykdomas dabar. Danutė, jūs norėjot kažką tai? Pirmiausia, ačiū labai už įdomų pranešimą. Nu ir kaip visada, klausytis kalbos, malonumas didžiausias. For me it's always a big pleasure to hear the language. Tarp kitko, ar aš teisingai išgirdau, kad slovakiškai močiutė yra stara mama? Teisingai. Niekad negirdėjau, jokioj kalboj tokio pasakymo negirdėjau. The question was if I heard right that the granny is the stara mama in Slovak. Yes, you're right. Yeah. Nuostabu, stara mama. It's wonderful. Dabar pakiršinsiu tautas. Slovakai ir slovėnai. Slovakai ir slovėnai. No. Galima lyginti panašumų skirtumų, ar ką vat šiuo klausimu? I would again play in these stereotypes and try to compare. Could you compare Slovenes with Slovaks? What are differences and what are similarities? Ar jūs konkuruojate? Are you competing to each other? Yeah. Yeah, there are a lot of jokes. He's not listening. He is. Yeah, there are a lot of jokes. A lot of letters and boxes get lost and get sent to Ljubljana instead of Bratislava. And the other way around. Daug juokelių apie tai, kaip daug yra pašto siuntų siunčiama vietoj Liublianos į Bratislavą. But the funny thing is, and maybe Luca will say something about it too or correct me, if you are Slovak, you pretty much stand in the center of the Slavic world with the languages. I mean, you get to understand most of them very well without actually having to learn. Esminis dalykas, kalbant apie Slovakus, kad Slovakija iš esmės yra kažkur to slavų kalbinio pasaulio per vidurį ir jeigu tu esi slovakų kalbos naudotojas, tu praktiškai gali be vertimo daug maž suprasti pakankamai daug slavų kalbų. Yesterday when Irina had her poetry reading, I was there and I've never learned a word in Ukrainian, but I could understand 60-70%. It sounds like a bit of Polish, a bit of our local dialect and a few funny words. Bet vakar klausydamas Irinos poezijos skaitimo, aš niekada nemokėdamas ukrainiečių kalbos sugebėjau suprasti nuo 60 iki 70% ir man tai skamba iš dalies kaip lenkų kalba, iš dalies kaip mūsų tam tikrai slovakų rytų dialektai, bet supras galima. So it doesn't mean I don't speak Ukrainian, but I understand what is being talked about. Nemokėdamas ukrainiečių kalbos, aš galiu suprasti, apie ką eina kalba. And the case with Slovenian is very different. Ir slovėnų yra labai atskiras atvejas. It's the only Slavic language that I understand very little, and then I think generally people in Slovakia understand very little of. Ir tai turbūt vienintelė slavų kalba, kurią aš pakankamai sunkiai suprantu. And that makes us angry. Ir tai mus piktina. But no, generally, I've been to Slovenia quite a lot, actually. Iš tiesų, pakankamai daug lankiausi Slovenijoje. I've been to Ljubljana, been to Piran, been to Maribor. Ljubljanoje, Pirane, Mariborė esu buvęs. A few other places. Keliose kitose vietose. And the biggest difference, I think, is that if you visit Slovenia, it's basically, in a good way, an extension of Austria. Didžiausias skirtumas, kad viešėdamas Slovenijoje, tu iš karto pamatai, kad tai yra gerąją prasme, kabutėse tiesiog Austrijos tęsinys. Which we are not. O mes ne. And that's the thing we discussed today, or maybe yesterday, that the biggest difference is back in the 1980s, let's say, Slovakia was a part of Czechoslovakia, Slovenia was a part of Yugoslavia. We as Slovaks, we didn't even know we wanted to be independent.
and Slovenia was already preparing for what's going to, happen, and was coming up with a plan on how to Escape. escape, whatever. Yugoslavia falls apart, you have your own country, what do you want to do? Didžiausias skirtumas, kai mes dar buvome Čekoslovakijoje sudėti, Slovenija buvo Jugoslavijoje sudėti, kad mes neturėjome kaip Slovakai jokio plano ir nenorėjome išeiti iš Čekoslovakijos, o Slovenija jau tada iš esmės ruošiasi turėdama kažkokią planą ir kad būtų paruošti, ką jie darys po Jugoslavijos ir ką jie padarė po to. And it turns out having a plan is a very good thing. Ir turėti planą visada yra gera. Because when Slovakia became independent in 1993, those nationalist people got drunk, then they got sober, and they were like, okay, so what are we going to do now? Ir kai Slovakija tapo nepriklausoma 1993 ir visi šitie nacionalistai prasiblaivė, po to jie nežinojo, ką jie turi daryti, ką mes dabar turim daryti su tą nepriklausomą valstybę. They were like, how do you run a country? Kaip iš tiesų mes turime valdyti tą valstybę? What do you do? They were stupid people. Ką mes darysime? Yeah. So I think the biggest difference is, obviously economy, there's a lot of things, but the gap is not too great, but obviously Slovenia is better off. But I think the biggest difference is knowing what you want to do and knowing what you want to achieve. And Slovakia at the moment has neither. Iš tiesų yra daug skirtumų, pagrindai ekonominių ir galima įsvardinti, bet didžiausias turbūt yra tai, kad Slovenija žino, ko jie nori būti ir ko jie nori pasiekti, o mes nežinome. Very, very often, right now, in the past 2 or 3 years, we say that Slovakia is a country without a future. Per pastarosius keletą metų, 2-3 metus, mes dažnai kartojame, kad Slovakija yra šalis, kuri neturi ateities. Because we don't produce much, we don't innovate anything, we've been building the highway for 40 years and it's still not finished. Mes negaminame daug, mes 40 metų statome autostradą, kuri vis dar nebaigta. And sorry? The stadium. Okay, dobrze, yes, dobrze. And a lot of students, I think it's 15,000 out of 60,000 every year, roughly 1/4, the clever part, they all leave to study abroad. And they never come back. Didelė dalis, apie 1/4 studentų išvyksta studijuoti užsienį ir jie niekada negrįžta kiekvienais metais. And I understand them. Ir aš suprantu juos. Because I studied at it was a Deutschsprachiges Gymnasium, a German gymnasium that gave me, gave me this diploma that allowed me to go to study to Switzerland, Austria, Germany. If I wasn't too lazy, I was very lazy. Ir aš jau suprantu, kadangi aš pats studijavau vokiečių kalbį gimnazijoje, kurią baigęs turėjau diplomą, kuris leistų man paskui studijuoti, tęsti studijas Šveicarijoje, arba Austrijoje, jeigu jis nebūtų tinginys, tai aš taip ir būčiau padaręs. And that's the only thing that I really that I really should have done differently in my life, because there were 20 of us in our class, and there's 2 of us living in Slovakia. Everybody's gone, and they're not coming back. Mūsų klasėje buvo 20 žmonių, iš kurių tik tai 2 liko Slovakijoje, visi kiti yra užsienį. And that was back then when we still thought we're doing fine, Right now we're not doing fine at all. So basically, back then you didn't have too many reasons to go away. Right now you have all the reasons to go away. Ir reikia nepamiršti, kad tuo metu nebuvo tiek daug priežasčių, kodėl reikėtų išvykti. Dabar jos visos yra praktiškai čia. Yeah, but after what I've said, it's going to be hard to convince you that Slovakia is actually a nice country. Žinojau, kad bus sunku įsitikinti, kad Slovakija yra nuostabi šalis. And the question was also about Slovenia, but I think these are the main differences. We struggle to come up with a plan at all right now. Ir tai dar kartą grįžtam prie klausimo apie Sloveniją. Taip, mes iš tiesų turime daug problemų kovojant dėl to, ką mes esame. 1 second. And Robert Fico is not able to formulate a plan at all, so instead he says it's everything George Soros' fault. Ir blogiausia yra, kad Robertas Fico nesugeba irgi suformuluoti atsakymą į tą klausimą, išskyrus kaltinti eilinį kartą Sorošą. But the good thing is if you look over the border to Hungary, all people like that, they eventually lose. Bet gera žinia, kad jeigu pažvelgsi į kitą pusę sienos į Vengriją, tai pamatysi dar blogesnį vaizdą. The bad thing is all the years that you waste defeating them, that it takes too much time.
Tai pakankamai daug laiko, dar daugiau laiko jiem užims, kad nusikratyti to, ką jie turi, nei mums. Aš labai trumpai. Aš jumis netikiu. I don't believe you. Todėl, kad žmogus ir šalis, kuris turi tiek autoironijos, meluoja. Autoironija yra labai brangus bruožas ir jeigu daugiau tokių žmonių yra Slovakijoje, tai viskas yra neblogai. Because the person who has so much auto-irony himself is just lying. And if you have more such people in Slovakia, that means it's not so bad. I think I'm being ironic to protect myself and to not show how very injured I'm deep inside from what's happening. Irony is a form of protection. Aš manau, kad tai yra savigynos forma verčiau. Ir būdamas autoironiškas, aš tiesiog bandau save apsaugoti ir neparodyti, kiek giliai aš esu pažeistas. And a lot of things that are happening in Slovakia are just so, honestly, they are so silly and unbelievable that, you cannot... Listen, I am a columnist, right? I don't write the news articles, but I tell people what to think. Aš rašau kiekvieną savaitę straipsnį, aš nerašau apie tai, kas vyksta, bet rašau žmonėm, ką jie mąsto apie tai. And sometimes, there's nothing you can comment on, because if you are supposed to comment on something, it has to have some substance. There's no substance in it. It's just random things, random people saying random things at all. Sometimes it's like Monty Python's, Ir kartais aš jaučiuosi kaip Monty Python, kadangi dalykai, kuriuos reikia komentuoti, jūs nėra kaip komentuoti, jie neturi turinio, ta prasme. Atskiri žmonės sako atskirus dalykus, kažkokius padrikus. It's like this, we have this, the boss of the Secret Service, he's a bodybuilder. Tarkime, slaptųjų tarnybų vadovas, jis yra užsiima kultūristiką, taip. And about 2 or 3 weeks ago, he crashed his car. It was a sports car. Prieš kelias savaitės jis turėjo autoįvykį, jis sudaužė savo sportinį mašiną. Worth about 100,000 euros. Apie 100,000 eurų vertės. And he shouldn't have had the car at all. He shouldn't have driven it. He was also faulty at the accident. There's a girl that got injured. He denied owning the car or the accident happening at all. And then obviously when all came to light, he attacked the wife of the opposition leader, right? That's what happens in Slovakia. And how are you supposed to comment on that in a way that makes sense? Jis neturėjo būti toj vietoj, neturėjo būti toj mašinai, ta mašina neturėjo būti išvis ten, jis sužeidė merginą per tą paneigę ir dėl viso to jis apkaltino opozicijos politikų žmoną. Kaip aš turėčiau reflektuoti tai ir komentuoti, tai iš tikrųjų vyko. So then you resort to irony. Kažkaip labai ir faina, kad Danutė jūsų klausimas, bet tai ką aš norėjau paklausti beveik apie tai ir kartu atsakymas irgi atėjo, kad rašyti knygą gali kaip savigydą daryti. This was also the question I wanted to ask, and this is also the answer came to me, that when you're writing the book, it's also the way to protect yourself. Kitas mano klausimas buvo tai ta knyga apie savigyną, apie empatijas kraštui, ar tiesiog atlikti mentaliai stabiliam žmogui sudėtingomis situacijomis. It's more about the self-defense, about the empathy to your country, or about something else? Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah, I think there are two parts to that. There's a part about society, and there's a part about politics. Obviously, people care more about the political part, like the actual, handbook how to defeat Robert Fico. Žmonės labiau, aišku, orientuojasi dabar į tą politinę dalį, nes jiems tai labiausiai rūpi, kaip nugalėti Fico. But to me, the first part, the part about society, the part about relationships, the part about the country that we live in and how we live in there and how we behave to each other is far more important. Bet man apie ta kita dalis, apie šalį, apie žmonės, apie visuomenį, kaip gyvenom, tai visuomenį,
kaip mes turime elgtis vieni su kitais, yra svarbiausia. And yeah, the book sold well. It was a bestseller. I think right now a 5th edition is being prepared. So it was okay, yeah. Fifth, yeah. Bet knyga yra bestselleris, jinai gerai parduodama, tai jau yra 5. laida. But the thing is... Tarp mūsų yra leidėjų salėje. Čia jums informacija. But the Galbūt verta išleisti. thing is, people are not too interested in the empathy part. Bet aš manau, kad žmonės ne per daugiausia domisi iš tiesų tą dalimi, kurie kalba apie empatiją. People don't want to be better people. Žmonės nenori būti geresniais žmonėmis. It's like, because it's a lot about, if you think about Slovakia, the society is having 2 parts. It's not quite true, but let's say there are 2 parts. So I always wanted to tell them, don't behave like idiots towards the other people, because they are not bad people, they are not your enemies, they are not going to kill you. And people don't want to hear that. People want to scream at each other. Yeah, so actually that's the funny thing, because the criticism I got for the book was mostly that it was just too much about empathy and all that stuff. So make of it what you will. Slovakijos visuomenė iš tiesų galima sąlyginai padalinti į 2 dalis, ir tos 2 dalis iš tiesų jie nenori jausti empatijos vieni kitiems, jie nori šaukti, rėkti ant kitų, ir tai yra tai, ką jie daro. Ir sulaukiau daug kritikos būtent dėl tos knygos, kadangi jų nuomonė yra per daug empatijos. But I believe empathy is very important. I mean, in life, in your personal relationships, and I know it's a losing battle, because the world we live in now, the politics we'll see now happening all over the world, basically. There's less and less empathy, and I'm afraid there's going to be even less. But I mean, it's still a thing that's worth fighting for. Bet empatija yra gerai, ir tai yra tas, dėl ko verta kovoti, ypatingai turėdami omeny, kad jos yra vis mažiau ir mažėja visam šiuolaikiniam pasaulyje dėja. Yeah, sometimes people ask me why I don't go into politics. Kartais manęs klausia, kodėl aš neinu į politiką. And I tell them I cannot, because I mean my only thing, everybody's need to have something that you want to do in politics, either improve education, transport, whatever, the thing that you're good in. You're supposed to go into politics when you have something that you want to improve. Ir praktiškai, kai tu eini į politiką, tu vis tiek turi turėti kažkokią viziją, ką tu turi pagerinti, ką tu nori pagerinti, kažkokią sritį. And I tell them if I entered politics, my only message would be don't be assholes. And that's not enough to be a politician. Ir mano vienintelė žinia, eidamas į politiką, būtų žmonėms nebūkit šikniais. Ir turbūt tai nėra pakankamai, per mažai yra, kad būti politiku. Irina. I thank you very much for your speech and for this discussion. I hardly could imagine better finalization for our sessions. And I have a couple of takeaways. The first takeaway is that you have tried to multiply, to make us think not about the end of history, but about the ends of history. And I think we even can stretch it further and say about dead ends of history in our region. I appreciate your sense of history and sense of humor, and I think that one doesn't work without the other in our part of the world. My another takeaway is that in our region, and maybe not only, motherlands actually were replaced with the concept of mother-in-law lands and maybe sometimes stepmotherlands. Yeah. And my question would be on the top of this. When you think about Slovak postponed discussion about the future and postponed societal discussion about who we are and where are we going, was it actually postponed by your joining European Union? And is it that actually it had to happen 20 plus years ago, and now because of the crisis it will be happening? Yeah. Thank you. Thank you. Trumpai, apie ką buvo klausimas, pirmą padėkoju, kad buvo kalbant tik apie istorijos pabaigą, bet apie pabaigas ir apie autoironiją, kuri yra būtina šiuo atveju, bet klausimas šiuo atveju, kurioje vietoje Slovakijoje buvo tas momentas, kai buvo uždelsta ta diskusija apie Slovakijos ateitį. Ar tai buvo per užstojimą Europos Sąjungą, ar dabar, ar kitų momentų? Yeah, well,
the car that we're taking to the airport is leaving tomorrow at 6 a.m. So until then, I can sit here and talk to you. If you want to sit here, we can go on talking. If it's been too long, you can leave. That's a very good question because yes, we've achieved everything in 2004, right? We've become an independent country, defeated the wannabe authoritarian Vladimir Mečiar, we've joined the European Union, NATO, and we've established euro as our currency. And we thought that was it. Yeah. Ketvirti metai, iš tiesų 2004 metai buvo viena iš tų taškų, kur mes manėme, kad pasime daug. Mes nugalėjome Mečiarą, grąžinome demokratiją, įstojome Europos Sąjungą, įsivedėme eurą ir tai buvome įsitikinę, kad padarėme viską ir tai yra pabaiga. It felt like, you lean back, you put your feet on the table and you just enjoy the richness. Yeah, you just watch it happening, Kad tu gali tiesiog stebėti daiktus, kurie vyksta ir džiaugtis akimirką sėdėdamas. But leading a country or ruling a country is a non-stop job. It keeps evolving. It never stops. Bet valdyti valstybę tai yra niekada nesibaigiantis darbas, kuris reikalauja pastangų, nuolatinių pastangų. You always need to keep evolving because the world around you evolves and it can evolve without you. Nobody cares about you, So you need to keep up with the other countries. Tu privalai nuolat tobulėti ir nuolat adaptuotis prie kintančio pasaulio, kadangi pasaulis prie tavęs nesiadaptuos ir niekam neįdomu, kad tu to nedarai. And it's the same with democracy. It's a thing that I can tell you from my own, my actual life right now as it's happening. Democracy is a thing that you need to keep fighting for every day. Ir panašiai yra su demokratija. Mano asmeninis pavyzdys man dabartiniam gyvenime tai patvirtina, kad demokratija yra dalykas, dėl kurio tu privalai pats kovoti kiekvieną dieną. Right now, the demonstrations, the protests that are happening in Slovakia, it's the third round of protests not even 2 years. Dabar mes turime jau trečią protestų fazę Slovakijoje, kurie vyksta per laikotarpį mažiau nei 2 metai. And even though, the first ones were political, the second ones were made by volunteers, and the third one now they are political again, but it's always, it's always people in the cities and in the towns, the volunteers and the people who in their free time organize the protests. Pirma fazė buvo iš esmės organizuota politiškai, antra fazė buvo labiau savanoriškai, dabar vėl turime politinę, bet kokiu atveju protestai vyksta įvairiuose miestuose ir žmonės patys organizuojasi juos. And they spend their time and their resources doing that. Ir jie leidžia savo laisvalaikį, savo resursus tam, kad dalyvauti tose protestuose. And then for people like me, we travel all around the country and we talk to those, we speak at the protests. It's a very nice thing. It's very, it makes you happy. It's nice, when even you have 20,000 people listening to you, it feels good. But we don't do it for that. We do it because we want to fight for democracy, even if it costs our time and money, because nobody pays you for it. Ir aš keliauju per visą šalį, kalbuosi su žmonėmis, iš tiesų matau, kad tai labai, labai gražų daiktą, labai gražų įvykį, kai tas vyksta ir tai yra neįkainojama patirtis, kad tu supranti, kad tu privalai kovoti už demokratiją. So these are the two things that we forgot about in 2004. That you need to keep building up your country every day. It's never done. Tai yra dalykai, apie kuriuos mes pamiršome 2004 metais, kad mes privalome nuolat kovoti dėl savo valstybės ir mes turime tai daryti kiekvieną dieną. And you need to fight for democracy every day. Ir kiekvieną dieną privalai kovoti dėl demokratijos. There are always bad people who want to take it away. Visada bus blogiečių, kurie norės iš tavęs ją atimti. And then there is this question of the future. The thing is, I think what happens, apart from us being lazy, which is true also. Kalbant apie ateitį, nekalbant apie tai, kad mes esame tinginiai. If you have an arch enemy like we have Robert Fico now, right? He's there, and the only point, the only task, the only goal right now is defeating him. Jeigu tu turi tokį priešą, kaip mes turime dabar Robertą Fico, tavo vienintelis uždavinys, tai yra jį nugalėti. It doesn't leave you with too much space or time or opportunities to talk about an actual future.
Ir tai nepalieka tau per daug galimybės plačiau kalbėti apie ateitį. But I can tell you what the future holds for Slovakia, regardless of what happens. I think the way it looks now, there are going to be elections in 2 years, maybe before that. The way it looks now, Robert Fico is going to be defeated. That is very likely. Bet aš galiu jums pasakyti, kas galėtų būti. Per 2 metus tikriausiai mes vėl to turėsime rinkimus ir dabartinė situacija rodo, kad tikriausiai Robertas Fico pralaimės tos rinkimus. But because the economical situation is dreadful and we don't have the money for the budget that we want to do. Nes ekonominė situacija yra prasta, mes neturime pakankamai pinigų biudžetų įvykdyti įsipareigojimus. They need to slash down everything they can. You know what they did? Jie privalo mažinti išlaidas visur, kur įmanoma. Just to show you how serious it is. Kad jūs suprastumėte, kaip rimta yra situacija. You have public holidays, we have public holidays. They canceled 2 public holidays. I mean, it's gone. It's just not public holiday at all. One of them. Panaikino dabar valstybinės šventės. One of them is the 6th of January, the Orthodox Christmas. Pavyzdžiui, sausio 6 buvo laisvadienis dėl stačiatikių kalėdų. And the other one is 17th November, which is the anniversary of the Velvet Revolution. Arba lapkričio 17, kai yra aksominės revoliucijos metinės. That's very symbolic. Tai labai simboliška. So that's how very difficult this economical situation in Slovakia is right now. Parodo akivaizdžiai, kokia sudėtinga yra ekonominė situacija dabar Slovakijoje. So they are going to need to slash down everything. They are going to need to do reforms, and Robert Fico loses, and whoever takes over is going to have to do that. Ir Robertas Fico pralaimės būtent dėl to, kad jis privalo vykdyti reformų, kurių negali, ir bet kas, kuris laimės tos rinkimus, privalės imtis reformų. And Robert Fico will be in the opposition pointing fingers. Look at them, look at them, look at them. They're taking your money. Ir tada Fico vėl bus opozicijos ir rodydamas pirštų, žiūrėk, kas vogia jūsų pinigus. And he'll come back, maybe. Ir vėl grįžta tada. I mean, but he's got a triple bypass, and he's an alcoholic, so you never know, you know. Niekada negali žinot, be viso ko jis dar yra alkoholikas. So, yeah, but the thing is, right now in Slovakia, you need to go step by step, and and you achieve one thing, then you focus on and then you focus on the other thing, and when you achieve these, you go even further, and you need to focus on the small steps. Yes. So the first one is whenever the elections are, then we need to do basically anything to defeat Robert Fico. Slovakijoje mes dabar turime vadovautis mažų žingsnių politiką, eiti žingsnis po žingsnis ir turėti laimėjimą po laimėjimų. Iš pradžių reikia laimėti rinkimus ir atsikratyti Fico. Robert, you wanted to ask me? We still have one question. Okay. I'm okay. I want you to feel comfortable, Very short. We can continue discussions afterwards, and I hope that we will. But very short. It's very interesting that very often people describe their country as it would be something completely unique. Įdomu, kad žmonės dažnai apibūdina šalį kaip kažkas unikalaus. What happens there is completely crazy, and all over the world it doesn't exist. Kažkas, kas vyksta pas mus, ir yra kažkas neįprasto, siaubingo, kitas pasaulis neegzistuoja. Just an example, my grandparents lived in 5 different states and political systems without leaving Vienna. Ir irgi pavyzdys, kad žmogus gyveno nepaliekdamas. Senelė gyveno vieną, nepalikdama jos ir 5 skirtingose sistemose, valstybėse. Very funny I find that you speak about Slovakia very, very similar, almost in the identical way as some Austrians speak about Austria. Ir įdomu, kad tu kalbėjai apie Slovakiją labai panašiai, praktiškai beveik taip pat, kaip Austrai kalba apie Austriją. But probably the end of the jokes and the fun is the fact that you reflect the situation and the needs of Slovakia in a way as Slovakia would be a sovereign state with neighbors, but it is part of a union. Yeah, and it would be much more interesting to see what you
and the people in Slovakia expect from the European Union, and how European Union laws and initiatives make difference in the development or not development, or in the resistance maybe of Slovenian inner politics. And I guess this is the important way of look at it, because the way how you described it in the moment, and I know it's ironical and I don't believe you completely, I believe you in parts. But the way you described Slovakia now was like you describe a strange country of third world in the middle of Europe. Būdas, kaip tu dabar apibūdinai Slovakiją, kaip ją aprašei, skamba kaip tai būtų trečiojo pasaulio šalis kažkur Europos viduje, bet Slovakija yra iš tiesų Europos Sąjunga ir būtų įdomu išgirsti, kaip Europos Sąjunga gali pakeisti tą situaciją, ar gali ją kažkaip įtakoti, ar gali įtakoti politiką. And I know Fico is a problem. It's really a danger. Yeah. Aš suvokiu, kad tai yra problema Fico ir we tai yra have grėsmė. Ficos in all European countries. Yeah. Yes. And Mes visi turime savo Fico. the question is not to defend Slovakian democracy. The important thing is to defend Europe against the Ficos. True. Europe against the Ficos. And let me finish with one aspect. Maybe the alcoholism of Fico is probably the most sympathetic aspect of this person. Thank you. You're very much right. Thank you. Give me the question. Yeah. Ir klausimas yra ne tik tame, kaip atsikratyti Fico, bet kaip užtikrinti, kad Europa apsigintų nuo tokių Fico, kurie yra visur kitur šalyse. Ir pabaigai Fico alkoholizmas turbūt yra labiausiai simpatiškas dalykas, kurį galima apibūti taip pasakyti. You're very much right in a lot of what you said. Obviously, I'm being ironic Esate at labai times. teisus daugeliu Yes. dalykuose, kuriuos pasakėt. So now I will focus on the key message of all of this and the key takeaway, and it's very important. And I will agree with you. Robert Fico is not like some, it's not an alien that was dropped from space. Fico iš tiesų nėra kažkoks ateivis, kuris mums nusileido iš dangaus. And Slovakia and people in Slovakia, they are not inherently bad or stupid or anything like that. Because that's what we like to say about ourselves, and it's not true. Mes norėtumėm pasakyti, kad žmonės Slovakijoje yra kažkokie kvailesni, blogesni už kitus, bet tai yra netiesa, jie tokie nėra. And then Slovakia is not a third world. I mean, no, it's a very decent place to stay. I've been to ghettos in Kenya, and that's the third world. Ir Slovakija tikrai nėra trečio pasaulio šalis, tai yra pakankamai gera vieta gyventi. Aš esu buvęs, tarkim, Kenijoje ir galėčiau pasakyti, ten yra trečias pasaulis, ne Slovakija. I see Robert Fico more as an example of a particular type of politician. Aš labai matau Fico kaip tam tikrą pavyzdį, tam tikrų politiko tipažo. And you have them in every country. Ir iš tiesų mes turime tokį tipažą kiekvienoje šalyje. You have Janša in Slovenijoje yra Janas Janša, Slovenijoje. You have the whole peace thing, yeah. Lenkijoje mes turime daug tokių. Lietuvoje irgi turime. I've read a bit about, Nevardinsim. I've done my homework about Lithuanian politics. I know you're in the middle of a very interesting development. Aš padariau savo namų darbus apie dabartinę Lietuvos politikos būklę ir žinau, kad esate dabar įdomioje situacijoje. And I'm not able to tell you who your Fico is. I'm not that Negaliu familiar. pasakyti, kas yra jūsų Fico, bet jis tikėtina irgi yra. But I'm sure there's somebody like that. Because, I mean, you see these people in Brazil, the USA, India, you see them all over the world. It's not even just Europe. It's a certain type of politician. Tai yra tam tikras politikų tipas, kurį jūs matote visur pasaulyje, ne tik Europoje, Brazilijoje, Indijoje. Who seem to be taking over at times somewhere, different countries. Ir tik laiko klausimas, kada kurioje šalyje jis ateis. So rather than Slovakia being an extreme example or us being genetically stupid or anything like that, rather it's a systemic issue.
Ir arba iš tiesų mes esame Slovakijoje kvaili ir tai yra genetinė klaida, arba tai yra kažkokia sisteminis dalykas. And we can go on talking forever what the reasons are. I think one of them is definitely social networks. Definitely social networks. Ir kalbant apie tikras priežastis, pirmiausia, tikrai tai būtų socialiniai tinklai. But not just them, it's also, I can understand why a lot of people may feel that capitalism failed them. Aš tikrai galėčiau suprasti, kodėl kapitalizmas neveikia. And I can also understand, even though I don't personally agree, I can also understand why a lot of people felt endangered by the refugee crisis in 2015. I think that was a very important breaking point. Ir netgi jeigu aš asmeniškai su to nesutinku, tai aš galiu suprasti, kodėl daugelis žmonių jautėsi įbauginti pabėgėlių krizę 2015. So, I mean, there are a lot of reasons for why these politicians managed to come to power all over Europe. Ir yra daugelis priežasčių, dėl kurių tam tikro tipažo politikai sugebėjo ateiti prie valdžios visur Europoje. And from my recent unfortunate experience comes the good news that there's always a lot of things that you can do personally. Ir mano asmeninė patirtis vis dėlto rodo, kad yra daugelis dalykų, kurių vis dėlto mes galime padaryti asmeniškai. It's things like you can always organize protests. I mean, despite Slovakia being in a very grave situation, the civic society there is alive like never before. Nepaisant tos graudžios situacijos, kurioje dabar atsidūrė Slovakija, mes turime pakankamai stiprią pilietinę visuomenę, kurias mes niekada anksčiau neturėjome. You can always do things, you're not going to change the world, but if you manage to talk to 2 or 3 people and change their minds in anything, that's fair enough. You've done your part, it's great. Tu negali pakeisti pasaulio, bet jeigu tu gali pakeisti 2-3 žmonių mąstyseną, tai yra pakankamai sąžininga ir tai yra, tu jau padarai savo darbą. And as far as regarding the European Union, you know more than me. I'm not an expert on European Union, but I'm sure it faces a lot of very important challenges right now. My answer to them would be we need as much, federalization as possible, as quickly as possible. But I also see so many problems with that, so I think that's not going to happen, and that's a very unfortunate situation. Kalbant apie Europos Sąjungą, aš tikrai nesu galbūt toks žinovas, bet aš suvokiu ir sutinku, kad mums reikia kuo daugiau federalizacijos Europos Sąjunga, bet taip pat aš matau daug kliučių tam ir daug problemų, kurias reikia išspręsti, dėl to aš nemanau, kad tai vyktų greitai dabar. But wherever you are, watch out for those weird right-wing populist demagogues that spring up to power anywhere. And for me, the most important thing is, don't forget the empathy, please. There are people who vote for them, but they are not your mortal enemies. Because, I mean, if you look in the US right now, you can see what happens when a society is torn apart and one side views the other side as a grave danger, mortal enemies. And I don't think that's an example to follow. Nepaisant viso to, kas vyksta pasaulio, tai yra kraštutinės dešinės įsigaliojimas, tai yra demagogijos įviešpatavimas, mano pagrindinė žinutė išlieka ta pati. Žiūrėkime į žmonės, turėkime empatiją ir nelaikykime juos savo mirtinais priešais. Netgi jeigu jie yra tų visų demagogų rinkėjai, tai vis dar yra žmonės, kurias galima bandyti suprasti. Ir tai, ką mes matome Amerikoje, tai būtent yra geras pavyzdys, kas vyksta, kai to nėra. Kai žmonės tampa mirtinais priešais. Okay, I think it's time to finish because I'm sounding like a teacher. Thank you very much. Kadangi pradėjau skambėti kaip mokytojas, turbūt reikia baigti. Ačiū. Once again, thank you, Nikodem. Thank you very much, and thanks all of you who made this happen. Thank you. Tai to ir baigime. Viską, ką jūs turėjau sužinoti apie Slovakiją, bet nedrįsot paklausti. Tai ačiū labai. What's the time? We wanted to go to the seaside. We won't make it now. We managed, yeah. Okay. Thank you. Thank you.